Obična oblanda vam deluje previše jednostavno. Vi biste htjeli nešto šarenije, da se osjećate kao da jedete dugu. Bez brige, ja ću biti sunce u vašem kišnom danu i napravit ćemo je ovako. U šerpu sipamo 300 g šećera, 500 ml vode i sve to odnesemo na vatru. Kad provri, ostavimo da vri još 5 minuta i sklonimo sa vatre. Zatim dodamo 250 g margarina, 300 g bele čokolade i mešamo da se sve to sjedini. Onda sve to sipamo u 700 g mlevenog keksa i sve to promešamo kako bi se lepo sjedinilo. Od fila koji smo dobili odvojimo trećinu, a zatim u njoj dodamo 4 kašike džema od šljiva, 2 kašike kakaa, 5 kašike mlevenog keksa, promešamo i počnemo sa slaganjem. Prva oblanda treba da nam je dublji deo okrenut ka gore. Nanosimo polovinu svetlijeg fila i poravnamo. Zatim stavljamo drugu oblandu dubljim delom ka dole i nanosimo tamni fil. Onda stavljamo treću oblandu ponovo dubljim delom ka gore. Nanosimo ostatak svetlog fila i završavamo oblandom okrenutom ka dole. Kad smo to završili, oblandu pritisnemo nečim i stavimo u frižider. To je to, naša dvobojna oblanda je gotova. Ako vam se dopao video, lajkujte i subscribeujte, a mi se vidimo narednog puta.